Tasisian part ngi pedang sumhai pi barok syakanika channel kejengi bangi kerman baborok pia syai pia klailut. Sungguh subscribe yakanika channel bat kemawan turn on new notification bell kanang wapinum do yaki videos ki bingi upload. Sa follow ru yaki Instagram kejengi lada kumno pikom ya like yaki video support ke YouTube dan ni pimju yo yaki notifications. Lada pikop bangkirsan dan support yakan nika channel sampai yakan nika store ke jongi ka link ka dan hapot description juga nika video. Pilaban order yakan nika jang ki bangi la design hi. Yakan nika post la pala daga District Selection and Promotion Committee East Khasi Hills District Court Shillong mentau benai arajar apply. Kakateng juga nika post kedai system assistant. Ya kan nika post kin sepenlong ya ka walk-in interview hak Southrick benai March arajar apply. Ya kan nika post system assistant kalai kawai. Ke age limit lali ke kerta ke berdedo ke dekat pras 6 bat ke bahaya do ke dekat punyo 6 yaki general kategori bat lipo ars 6 yaki schedule cast bat schedule tribe. Ke salary lali ke tulap ke dekat 4,000 hak syibnai. Ke educational qualification kalau komne pila deban pendap ya ke bachelor's degree hak computer science lani computer application. Ki candidates ke belong eligible bat buku aban apply ke nika post pihak ban pendap ya ke application hak standard form bat pihak ban monra yaki original documents baru ki certificates ki educational qualification certificates bat experience certificates. Ka walk-in interview kan salong haka Court of Judicial Magistrate First Class Seora Subdivision. Haka Southrick benai March arajar apply. Ka registration kan salong nado ka Shpau Bujem Step ado katwi Bujem Step.